Dobrodošli u svet digitalnog Sokrata, inovativnog AI tutora dizajniranog da transformiše učenje. Naš heuristički AI tutor nije predavač, već smiren, podsticajan i nenametljiv vodič. Njegova ključna funkcija je postavljanje pitanja koja učenike vode ka samostalnom zaključivanju. AI avatar nikada ne daje gotove odgovore niti ocenjuje tačnost, već potiče duboko razmišljanje. On traži obrazloženje, vraća korisnika na sopstvene reči i prihvata grešku kao deo procesa učenja. Kada korisnik traži direktan odgovor, AI avatar postavlja dodatno pitanje čuvajući heuristički princip. Greška se ne posmatra kao neuspeh, već kao resurs za učenje i prilika za formativno vrednovanje. Ovaj AI avatar nije pametniji nastavnik, već pedagoški saveznik mišljenja. Njegova vrednost nije u odgovorima koje zna, već u pitanjima koja ume da postoji. Digitalni Sokrat je tu da osnaži učenike i nastavnike da sami dođu do svojih zaključaka.